Hey, yabazalwane, yini lebanga ukuthi kungenteka sihambe nyalo nayi isimbule lo kubanga ukuthi kungenteka sihambe nyalo kulo 2025 kungu3 la kungenteka kona angifuni ukuyenga asithi ne2026 ngokubona nje labanye bayikhuluma lenzaba sebaze bakhiphe ngisho ema-dates cha angiphikisani nema-dates abo kodwa mina anginiki i-date ngimtshela ngalokuthi yini kufanele uyigathe as a child of God. 1 Israeli ulungiselela ukumukela Messiah. Bavule emagede ukuthi abhalwe all over as the Messiah is here. They have even told Trump ukuthi Trump salesi sikhathi sokuthi Messiah wethu asale ngikhalele ngoba Israel isikhathi semkhipha simemetela Messiah ngoba phela samphika Messiah lo Jesu kaze bayombethela esiphambanweni ngoba bamemetela kumukela Messiah libandla nalo alibe ready kumukela wayo Messiah ngoba ngeke lo Messiah lo kade esihlahla semkhiwa amukelwe etikwa leli bandla leli ngomanyana. Number 2 ngicela sibamba bathi bayaqala nyalo ngaSeptember bakhalithembe ngicela kumemetela abazalwane ngeke lelo thembe lakhiwe thina sikhona eTrace ngeke bazalwane ngiyakhumbula Jesu wathi nabuka lethembeli bakhuluma labafundi bakhe bathi Nkosi buka lethembeli lihle uthi kude lithe leliyawusala etikwa lelinye lithe ngicela kusho kude lethembeli lelitawakhiwa etikwa lelithembeli lelimoya ongcwele lelingumtimba wethu ngoba uthi Paul anathi ukuthi lelitimba yethu ilithempeli lamoya ongcwele manje kude lethembeli litawakhiwa etikwa leli the moment baqala nje bathi bayalakha lelibandla nangabe kungalathi hour nangabe kungalathi usuku bekuhamba welibandla nalo ngesikhathi baqala nje bakhalithembeli. Number 3 now ukuhambisa libandla Israel ulungiselela uhlabalala ekuthiwa ma-Red Heifers. Niyamkhumbula Israel nakawuphuma eGibhithe futhi uNkulunkulu wakhuluma naMoses wathi Moses nabane mawungu lanyenge eminyakeni utshele each and every family ukuthi ayihlabele uwungu lelinyenge eminyakeni lokho ukuthi lelinawo 1 year old noma less athi bangahlabala amawungu bese bathatha indwangu bayenya langakina lelungu sebampenda lamnyama ngoba ebusuku kutawe lidlula ingilosi uthi bona lengadi mina ngingawedlula ngeke kube nekufa kodwa nangeke ikhanze kona lengadi uthi kuhlaba nesililo nangivuke ekuseni ngiyakwenza kunesililo all over vele wenda njalo Israel kuphuma eGibhithe waphuma ngengadi yelungu lelungu baniketwa emakhwaleni kwathiwa alinabi nasici kodwa bambana nakufika Jesu nathi lihlatshwa elethu iphasika nalenga Jesu siphambanweni kuthiwa luwundu lelihle sici awubusi yami hawu bazalwane nakalenga Jesu kude lo watshelana umunye kulama families emaJuda ukuthi asigcine 4 uphinde sihlabe emawungu ngoba Jesu sokhatshile kwatendekela automatically kwemanzi uzobe namhla bengiloku bangalihlabi luwundu why wathi nakuchitheka ingadi yaJesu yadeclare ingadi yesilwane as null and void ngitsheleke lo spend imali ahambe batshela ukuthi akayofuna inkukhu emhlophe kube njani to waste isikhathi waste isikhathi ngoba yema lento yakhephilwane ngifuna unake nangabe kuqhubeka lokho bathi bayangwenda ngoba bathi bonke bakuhlele thembeni bahlele ukuthi liqale nyalo ngaSeptember balapha uhlatho kwama-Red Heifers bahlele ukuthi liqale nyalo ngaSeptember ukuthi bawahlale yini lokho sithathu izinto eku-3 umukela the Messiah maningi bazalwane maningi sesiyahamba awunkosi sesiyema lokufundisa ugijima kuyahlupha kuyahlupha ngoba lezo lela ifunsi nazo ufundisile bese unika labazalwane babuta bangaphumba ya mina nje angithandi ukuthi nibe nemuntu bazalwane but ngibutele ngoba inombolo yami endala sikithi important lokwathi ungafeli ngekhathi njengeflask ukazikhanze sosesogwena
Nakusola kanti futhi asitokhokha kule nkinga lokiyo sikuwelise libandla lili tribulation angisho nabo bazali noma ngabe asihamba kulo mnyaka phela kunitshela tinto kuyashintsha kusuka kaSeptember kuyashintsha kitawo suka from better to worse niyangiva manje mark my words ngithi mina kusuka kaSeptember tinto kuyashintsha lalela naku lokunye lokutawushintsha tinto nivile ukuthi uhulumende umemetele ukuthi bombombo uyabakhipha nivile ukuthi bombombo uyabakhipha senkingeni khipha lolucimo lwethu lolo luthi noma luwe phasi siluhlanganise libuyele noma ngaliphindile uthi uyakhipha uyakhipha uhulumende lalela-ke ukuthi umkhiphelani uhulumende lolucimo lo uclear uhulumende uphethe yonke i-agenda yobumnyama yakasathane kude uhulumende lo operate under that namzana impela ohulumende labanga operate labo ngicabanga ukuthi bancane la emhlabeni ngoba Daniel ayibona lento ukuthi wabona lo mbuso uyinsibe lelinye side hala kulelinye side wawubumba so la wawubumba khona kunabantu bebangafuni ukungena under the system kulamave la bengafuni ukungena under the system UN uyosetha kusukela mhla ka-22 uyele ku-27 utabasetha asetha le agenda lengithi iyaqala ke bazalwane iyabhetha kusukela kuSeptember lalela naku ke lokungendeka labo bombombo ngende bathi bagcina ngabani ngaNovember ngathi bathi bagcina ngaNovember labo bombombo kupossible ukuthi nangabe le agenda labo yawo iyaphumelela iyendeka vele libandla liyahamba ngeke limbone noVember kube besitendela nyamadela ngasilandzele ipension yeah ayibu silandzele ipension esihle ngoba there is no time labazalwane nansi there is no time I mean there is no time utangikhumbula ngikusho ngoba nalihamba libandla angeke umthole banana angeke umthole iapple angeke umthole khona ibhotsa sengishilo ngeke usithole konke lento labantu labadla banana badle bahapula namhla bawu-enjoya ngoba kunelibandla sawushiya umhlaba uhliphikile why you are the light of the world you are the salt of the world singisawodwe live mhla sihamba kutawubhethe emhlabeni ngisho sami kanti lesihamba ngelibhoko utawubangala ukuthi kana betendisa lo gogo lo ngoba libhoko lawusala phasa githi kuthiwa kungene idlamlilo kuyivele yangena letidlamlilo letingenile ti-under le-agenda lelentawube yenteka masinyana and bekuthiwa nyalo ukuthi around 168 kude likhale lingeke ligijime mntana baba angifuni ukuyena hayi nokutawugijima utawugijima tshela rona tena ukuthi yes tawugijima awugatuka shwa angimcele bazalwane naku ngicela lokunye kunabo emthandazweni wami maye ngiyanibona niyangithanda maye niyatihlupha uya kukhona enkonzweni but naku bazalwane ngicela ukuthi simemukele uJesu njengenkosi nemsindisi empilweni yethu ngoba yonke lento is centered around receiving Christ as the king manani bazalwane nayi era leyendekile bantu bamemukele Jesu bamukela ngikhuluma point leli ngcoka ngelapho ngifuna ukukhuluma sive kahle sibuyele sonke kanti iyangihlupha le noma ungolwangihlupha baningi bantu bamemukele Jesu bamukela njengenkosi hayi njengemsindisi kodwa bangamemukela njengenkosi yabo angikuphinze le statement lesingithi bantu bamemukele Jesu bamukela njengemsindisi ngikwemakholwa lamanengi atawusala emhlabeni atawusaliswa ukuthi amemukele Jesu njengemsindisi angamemukela njengenkosi ngoba lo mbhalo uthi nawuvuma ngemlomo wakho ukholwa enhlitiyweni ukuthi Jesu hayi ukuthi ungumsindisi lithi uyinkosi niyangiva mos yini lo kusho ukuthini lokho bazalwane kusho ukuthi nasemukela Jesu
sithi uyinkosi empilweni yethu. We are ready ukuthi ashaye umthetho. Asentoni bekusele. Akusithi sonke la. Ayingahle ngikhuluma iwe. Ayirekhodi le. Ayirekhodi le. Manje